FARDC rimwe, abarundi ni bane, FARDC rimwe, yego, Wazalendo kabiri, Ngabo z'Uburundi gatatu, FDLR kane, P5 gatanu, abacancuro gatanu. Iyo ni coalition rero igizwe twavuga ko ari n'amatsinda 6 yishize hamwe kugira rwanye andi matsinda agera kuri 2. Twirwana na M23 ariko kugeza ubu aya matsinda agera kuri 6 y'abarundi FARDC, Wazalendo, FDLR, P5 n'abacancuro ntago ari kubasha guhagarika andi matsinda mato 2 y'abarwanyi batwirwana na M23. Mbere uko tugaragaza rero uko aba barwanyi bari kugenda bafata ibice muri Kivu y'Amajyepfo cyerekezo cyo muri Fizi kurundi ruhande muri chaîne de Mitumba muri territoire ya Mwenga. Narimvuze ikintu bita amatsinda 6 magari yagutse cyane ahanganye n'utundi dutsinda 2 tw'abarwanyi bake, ariko ayo matsinda 6 yishize hamwe ntago abasha guhagarika amatsinda mato ya 2 y'abarwanyi batwirwana na M23. Kugeza ubu haribazwa biterwa n'iki? Ingabo z'Uburundi niba byarahoze bifite amazina ya Kinyarwanda uhita wumva aho hantu mw'ibyo bice ubwo butaka bwari buherereye ku kiye gihugu. Yego. Ariko hari igihe bamwe mu banyekongo bagiye baza bashaka kugoreka ayo mazina kugira bayakure mu Kinyarwanda bayavuge mu kirimi cyabo ati ni Kitumba. Gasheberi ati Kasheberi. Kandi ari Gasheberi. Gatoyi ngo Katoyi. Kandi ari Gatoyi. Ibyo ni bice ubwo rero ni Gitumba bayifashe ndetse nganje na Mirimba kugeza ubu nabyo navuga ko byafashwe. FDLR uri guhagarika twirwana na M23 kuri izo axe. Umunsi ku munsi barafata gace kandi ukabona ko bagafatira igihe bashakiye bitewe nuko bapanze gahunda zabo. Icyo abarundi bakora rero no kwiruka na FARDC no kwiruka. Ubu na Mirimba nayo nyuma y'aka gace ka Gitumba ndagira ngo ubwize ukuri ko na Mirimba nganje tuduce rwose gasa nubona rwose bigeze ejo ni mugoroba Mirimba itarafatwa cyangwa se niba bavuga ko n'ubuduri mu kigano mu masara imbere ushaka kuvuga ko abayito ubwo ngewe nihaye umwitangirizwa kugira ntihakanya gato k'amasaha 3. Yego. Ahubwo wenda reka nihe basa amasaha 48. Yego. Arariri mu maboko y'abarwanyi ba M23. So twabonye rero ko abo basaje bamanitse icyo bita igitambaro cy'umweru. Iki gitambaro cy'umweru twabonye ko na Sadek yakimanitse mu mujyi wa Goma. Ati kabisa noneho aho bigeze urusoro rwanyu turi kubona rutorose isasu ntago ritworoheye turayamanitse. Sadek bari aba South Africa n'abandi barayamanitse. Aba basaje rero impamvu muvuze ngo bamanitse igitambaro cy'umweru babwiye ya mitwe ya Mai cyane cyane umugabo witwa Delphin Kayembe Ngomanzito niwe ukuriye umutwe w'abafurero. Ngomanzito Kayembe ngira ngo ni nawe unakorana wa mugabo witwa General Fieka Aduyi ngukuriye za special forces za Wazalendo. Ngomanzito nawe ngo niwe bahaye special forces Wazalendo no basigaye bagira special force. Murajya kurwanira hano muri Mirimba abantu bapfe ibintu byangirike kandi nubundi bigaragara ko mutari bushobora urwo rugamba. Urarwana urugamba udashoboye kuzihe mpamvu kuki ushobora kwemera gutakaza ibintu n'abantu b'abafurero? Yego. Mu gihe uzi ko urwo rugamba utari burishobora. Ati twebwe rero nk'abasaje hano muri Mirimba bakuriye abafurero twakoze analyse dusanga yaba we Ngomanzito yaba abarundi muri kumwe yaba abaFARDC muri kumwe n'abandi Wazalendo ntago mwashobora twirwana na M23 kubwizo mpamvu kuba mutabashobora nta nubwo mwabahagarika kugira ngo ntibafate Mirimba. Kaze nyikwereke. Yego. Barabizi ko batabwira ngo Manzito ngashira intwaro hasi cyangwa se abarwanyi b'abafurero ngo bashira intwaro hasi babyemere. Ahubwo bari kureba bakavuga ati twirwana na M23 batugezeho. Yego. Twe dutanga ikimenyetso dutanga umugabo yuko mbere yuko bagera muri Mirimba twabanje gusaba Wazalendo n'abandi kutabarwanya. Nibaza bakadusanga ntihazagira ikibazo tugirana. Yego. Kuko tuzaba twagaragaje ko ari abantu n'ubundi bari kuza basatira Mirimba twe turi kurwanya Wazalendo kugira bagende. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo
nakagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Bakunzi ba Gasaro TV turagarutse mu update agiye atandukanye nkuko dusoza ibiganiro byacu tubabwira ko ari akagaruka. Ndi kumwe na Claude n'umuntu wacu nzi neza ko benshi mukunda uzesenguzi bwe ku ngingo zitandukanye. Bwana Claude ngwaye ikaze nanone. Urakoze cyane Gasaro kumpa ikaze. Umeze neza? Ndakomeye ndashima Imana ishobora byose. Amena. Yego Claude ubuse nitwahita twihuta mu makuru ko nabonye abantu bavuga bati rwose mpita mukubita mubangura ari n'ibintu byiza nabonye bashima tudaciye hirya no hino. Gasa amakuru rero hari ni menshi cyane. Kugeza ubu harakibazwa igisirikare cy'u Burundi FARDC Wazalendo FDLR abacancuro haryo gumva abo ni bangahe? FARDC abarundi ni bane. FARDC rimwe. Wazalendo kabiri. Ngabo z'u Burundi gatatu, FDLR 4, P5 5. Abacancuro iyo ni coalition rero igizwe twavuga ko ari n'amatsinda 6 yishize hamwe kugira rwanye andi matsinda agera kuri 2. Twirwanaho na M23 ariko kugeza ubu aya matsinda agera kuri 6 y'abarundi FARDC Wazalendo FDLR P5 n'abacancuro ntago ari kubasha guhagarika andi matsinda mato 2 y'abarwanyi batwirwanaho na M23. Mbere uko tugaragaza rero uko aba barwanyi bari kugenda bafata ibice muri Kivu y'Amajyepfo kira cyerekezo cyo muri Fizi kurundi ruhande muri chaîne de Mitumba muri territoire ya Mwenga. Nari mvuze ikintu bita amatsinda 6 magari yagutse cyane ahanganye n'utundi dutsinda 2 tw'abarwanyi bake. Ariko ayo matsinda 6 yishize hamwe ntago abasha guhagarika amatsinda mato ya 2 y'abarwanyi batwirwana na M23. Kugeza ubu haribazwa biterwa n'iki? Ingabo z'u Burundi 2029, FARDC hafi 200, Wazalendo 50, FDLR sinzi imibare yazo nabonye bagiye bashidikanya bamwe ngo ni 3500 hagati ya 3 na 4 abandi ati ni 10,000 ariko akiyongeraho n'abacancuro. Ubu rero twirwanaho na M23 Gasaro bamaze igihe bafata ibice n'ubu barakomeje no kuri iki cyumweru barakomeje. Yego ngo duhita tujya muri update rero hagati aho ngaho. Ejo uziko ejo bafasha agace ka Kabanjo. Yego twigeze no kubivugaho mu kiganiro kibanza ariko ubu tugiye kwerekana utundi dusa kuko ntago tugarukanya amakuru twari turimo mbere tuzanye ndi mashya muri update. Barakomeza bafata kandi gace ka Sara ubu amakuru dufite bamaje gufata agace ka Gitumba. Aba barwanyi rero bashobora gufata Nganji ni Gitumba n'abanyari Kitambo. Hari abavuga Kitumba abandi Gitumba. Hariya rero nujya wumva bavuga Kitumba ujye umenya ko ari babembe n'abafurero. Abavuga Gitumba n'abanyamurenge kuko bavuga ikinyarwanda cyangwa se tukiti ikinyamurenge. Gitumba abanyamurenge, Kitumba ni babafurero n'abafurero n'abantuza. Erega bira bice byahoze bifite ubundi byahoze ari bice bifite amazina ya kinyarwanda. Niba byarahoze bifite amazina ya kinyarwanda uhita wumva aho hantu mw'ibyo bice ubwo butaka bwari buherereye ku kiye gihugu. Yego Ariko hari igihe bamwe mu banyekongo bagiye baza bashaka kugoreka amazina kugira bayakure mu kinyarwanda bayavuge mu kirimi cyabo ati ni Kitumba. Gasheberi ati Kasheberi kandi ari Gasheberi. Gatoyi ngo Katoyi kandi ari Gatoyi. Ibyo ni bice ubwo rero ni Gitumba bayifashe ndetse Nganji na Mirimba kugeza ubu nabyo navuga ko byafashwe. Yego nk'ubu ngubu reka nze nkwereke kuva Gitumba yafatwa abantu bakomeye ahitwa Mirimba n'abafurero cyane cyane abo bita lesage rero niba abasaza bakuru bafatwa nkaho ari abasaza b'icyubahiro kenshi cyane rwose iyo abantu bagiranye ibibazo bajya babacira imanza. Bakaba kandi abajyanama bakomeye muri izo communauté zabo z'abafurero cyangwa se z'ababembe. Mbese ni abantu baba bafite ijambo rikomeye cyane, abantu bagishwa inama. Abangaba rero bamaze kumanika icyo bita idarapo ry'umutuku ry'umweru. Ni ry'umweru nakumweru arya n'umweru umuntu watsinzwe utagishaka kurwana amanika idarapo n'umweru. Bamaje kumanika idarapo ry'umweru. Ariko ikibazo ni abasaje b'abasivile b'abasaza bamanitse idarapo ry'umweru bisobanuye iki? Bisobanuye ko batifuza intambara muri Mirimba. Yego ariko abarwana barimo Wazalendo Barundi FARDC bo ntago bamanika idarapo ry'umweru. Uko babigenza bo ni kibuno mpamaguru.
yego ariko babanje guhungabanya umutekano aho babona hegereye bakabanza bagasahura iki noneho bakava aho ngaho biboneye impamba yabo bakagenda kuko kugeza ubu nta murundi nta mu FARDC nta muzalendo nta mu FDLR uri guhagarika twirwanaho nayo mu 23 kuri izo axe. Umunsi ku munsi barafata agace kandi ukabona ko bagafatira igihe bashakiye bitewe nuko bapanze gahunda zabo. Icyo abarundi bakora rero ni ukwiruka na FARDC ni ukwiruka. Ubu na Mirimba nayo nyuma y'aka gace ka Gitumba ndagira ngo ubwize ukuri ko na Mirimba nganje tuduce rwose gasa nubona rwose bigeze ejo ni mugoroba Mirimba itarafatwa cyangwa se niba baravuga ko n'ubuduri mu kigano mu masaha imbere ushaka kuvuga ko abayitonda ubwo ngubwo njyewe nihaye umwitangirizwa kugira ntiha kanya gato k'amasaha 3 yego ahubwo wenda reka nihe basa amasaha 48 yego Mirimba nayiraza kuba yafashwe ariko byose bigaterwa na gahunda z'abarwanyi batwirwanaho na 23 kuko bashobora no gufata Kabanju bakongeraho iyo Sara bakongeraho iyo Gitumba bakavuga tereka tube turetse gato twihe kapoze nka kiminsi 2 bitewe na strategy zabo zindi bashaka gupanga ndabyemera ariko bakomeje kandi bakubwira ko noneho ikigaragara cyo ariho bari kwerekeza umututu w'imbunda bakomeje ejo kuwa mbere tariki ya 3 Mirimba yarariri mu maboko y'abarwanyi ba 23. So twabonye rero ko abo basaje bamanitse icyo bita igitambaro cy'umweru. Iki gitambaro cy'umweru twabonye ko na Sadek yakimanitse mu mujyi wa Goma. Ati kabisa noneho aho bigeze urusoro rwanyu turi kubona rutorose. Isasu ntago ritworoheye turayamanitse. Sadek bari aba South Africa n'abandi barayamanitse. Aba basaje rero impamvu muvuze ngo bamanitse igitambaro cy'umweru babwiye ya mitwe ya Mai cyane cyane umugabo witwa Delphin Kayembe Ngoma Nzito niwe ukuriye umutwe w'abafureru. Ngoma Nzito Kayembe ngira ngo ni nawe unakorana na wa mugabo witwa General Fieka Aduyi ngo ukuriye za Special Forces za Wazalendo. Ngoma Nzito nawe ngo niwe bahaye Special Forces Wazalendo nabo basigaye bagira Special Force ariko Special Force ya hehise. Aba basaje rero babwiye General Ngoma Nzito kuko bazi ko ari ukuriye ababembe nako ukuriye imitwe y'ababembe ariko nabo bafite ijambo ku bigendanye na administration cyangwa se muri affaires z'ababembe nabo bafitemo ijambo kuko hari usanga hari imitwe ishirwaho igizwe n'ubwoko ababembe abafurero bakagira iyabo nk'ababembe bagira ngo ya Kutumba yego ariko abafurero bagira ngo Nzito bamubwiye ati rero mugabo witwa Ngoma Nzito Delphin Kayembe uri umufurero mwene wacu yego rwose n'uwo mutwe wawe twarawushigikiye cyane twarawusapotinze kuko ari umutwe w'abafurero yego atariko aho bigeze turifuza ko abarwanyi bawe ndetse na FARDC n'abarundi baba bari hano bashira intwaro hasi ntibarwanire hano muri Mirimba cyangwa se bakagenda twirwana no 23 itarahagera kuko tutifuza intambara hano muri Mirimba ariko impamvu bababwira ni igihe baravuga ati twebwe twarasuzumye kuva runo rugamba rutangirira za Minembwe rukaza za Bidegu za Kalingi twuducene ko twiminembwe ariko ducicije centre ya Minembwe za Gakenke n'ahandi uko urugamba uko rwagenze hano Mikenge twararubonye za Rwitsa nko kuzabira 2.0 twarabibonye kandi na mbere yaho mutaragaba ibyo bitero byo gufata centre ya Minembwe ntako mutakoze ariko byaranze buro kuntu turi kubona twirwanaho na M bari kurwana ntago mwabashobora yego none se murajya kurwanira hano muri Mirimba abantu bapfe ibintu byangirike kandi nubundi bigaragara ko mutari bushobora urwo rugamba urarwana urugamba udashoboye kuzihe mpamvu kuki ushobora kwemera gutakaza ibintu n'abantu b'abafurero yego mu gihe uzi ko urwo rugamba utari burishobora ati twebwe rero nk'abasaje hano muri Mirimba bakuriye abafurero twakoze analyse dusanga yaba we Ngoma Nzito yaba abarundi muri kumwe yaba abaFARDC muri kumwe n'abandi Wazalendo ntago mwashobora twirwanaho nayo mu 23 kubwizo mpamvu kuba mutabashobora nta nubwo mwabahagarika kugira ngo ntibafate Mirimba mugende rero aho kugira ngo nubundi muramena amaraso y'abantu mutuma abantu bapfa ibintu byangirika ariko birangire nubundi bahafasha abasaje babwiye ati rero mugende rwose cyangwa mushira intwaro hasi nta ntambara dushaka kandi turi kubona ko bana barwanyi batwirwanaho na M bari gusatira Mirimba rwose baba bibona neza kuko nuba ngo niba uri muri Mirimba wowe ugomba guhita umenya ati abaza basatira Mirimba bageza amakuru sagenda acicikana se bayahererekanye tibageze ariko Bwana Claude nkunganiye abarundi nabo Ngoma Nzito nibyo bahawe kuba bamanika iki intwaro ariko bahawe amasaha wayibagiwe nicyo nshaka kunganira urumva ko bashizeho na ultimatum babahaye
48 hours Hagati aho, amasaha 48 babahaye amasaha 48. urumva nk'uko wabivuze ahubwo se ayo masaha 48 aragera twirwanaho na M batarahagera, ariko wenda nabyo birashoboka. yego Ariko probability nyinshi bakomeje na 20 ntiyagera. Noneho abasaje ukavuga ko batanze amasaha 48 kuri General Ngomanzito n'abarwanyi be ba Wazalendo muri Mirimba mugende nta ntambara dushaka, abahungu b'intone za Salamwe n'amadubu baje bakabe kuko babarusha imbaraga, ntabwo dushaka gupfusha. Ariko ikibazo cyo kwibazwa, General Delphin Kayumba Ngomanzito n'abarwanyi be ba Wazalendo barabyemera nicyo kibazo kuko baba bafite intwaro. Ariko abasaje njya numva bavuga ngo bagire ibintu by'imiti, ngo n'abantu bagira ibintu by'amafeye, ndetse na bari Ngomanzito uko babona mbere yo kujya kurwana hari igihe babanza kujya kwabo basaje cyangwa se abapfumu babo bakabanza kubabwira ati muduhe imitsindo. Ubwo rero bashobora kubakanyisha ibyo ngibyo, kuko niba Ngomanzito n'abarwanyi be bemera ibyo bintu by'amarozi n'imitsindo, ati mbere yuko tujya kurwana tubanze duce ku bakuru baduha imiti, nibo bantu rwose batuma tubona intsinzi. Ubwo wenda bashobora kwitwaza icyo ati murabizi ko ari twe baganga banyu, nitwe ba dogiteri, nimutabikora ubwo turabateza izindi mbaraga zibamerere nabi. Kandi bari abafurero barabyemera, kuko na Ngomanzito ajya bikora n'abarwanyi be bakajya kwabo basaje. Ariko ku rundi ruhande sinzi niba nanone umuntu ufite imbunda cyangwa se umuntu ufite imbunda irimo amasasa ari butinye ibyo ngibyo. Gusa ikigaragara aba basaje ikintu bari gukora, ahubwo reka nze nkikwereke. yego Barabizi ko batabwira Ngomanzito ngo ashire intwaro hasi, cyangwa se abarwanyi b'abafurero ngo bashire intwaro hasi babyemere. Ahubwo bari kureba bakavuga ati twirwana none 23 batugezeho. yego Twe dutanga ikimenyetso, dutanga umugabo yuko mbere yuko bagera muri Mirimba twabanje gusaba Wazalendo n'abandi kutabarwanya. Nibaza bakadusanga ntihazagira ikibazo tugirana, kuko tuzaba twagaragaje ko ari abantu n'ubundi bari kuza basatira Mirimba, twe turi kurwanya Wazalendo kugira bagende bataduteza intambara. Buriya ntabwo aribwo butuma bari gutanga gasora, byumvute. ariko icyo mbona cyo abaturage bo bari kubona muri direction ko intambara, kandi bamwe batangiye kuva muri Mirimba bahunga. yego nibyo nkubwira ko M23 nihagera bakirimo uko byagenda kose hazabera iki imirwano. Usibye ko muri iyi minsi noneho hari yakwiriye axe, ntago Wazalendo bari kubasha kurwana n'abarundi byabanani no kuva bafata Kabanje, usibye gushaka kugaruka ngo bisubize Kabanje bagakubitwa. Turaduce twasara utuducuri kubona twagitumba nta mirwano ikomeye cyane iri kuberamo. FARDC abarundi Wazalendo bamaje gucika intege neza. None nabonye Wazalendo bari kuvuga ati rega twaragurishijwe, yati ni bya politike, twica bibona kama ni bya politike, twaragurishijwe. Bari kubyivugira. Nujya ubona umurwanyi rero atanye kuvuga ngo twaragurishijwe ari mu rugamba, ujye umenya ko rwamunaniye. Abwirwa n'iki ko yagurishijwe? Kuki abona ko yagurishijwe? Ari gutsindwa bitandukanye n'ibyo yatekerezaga ko ari butsinde, ariko ari gutsindwa. Kandi ari gutsindwa n'ibyo yemerewe n'abamuhaye izo nshingano zo kuba Umuzalendo batari kubimuha. Hagahita avuga ati twaragurishijwe. yego Intsinzwi rero burya ivugisha abantu menshi kandi gatuma n'abantu basubiranamo. Aba ni Wazalendo bari kuvuga ati nyamara dushobora kuba twaragurishijwe, ariko iyo bavuga ngo twaragurishijwe baba bakomoza ndi. Ubwo si Tshisekedi kuko nibo bahaye izo ntwaro abagira Wazalendo. Ubu rero bari kuvuga ngo twaragurishijwe, ariko bakongeraho ngo n'ibice ngo byaragurishijwe. Ibice byagurishijwe gute se kandi imirwano ihari? Muri kurwana muri kumwe na FARDC, muri kumwe n'abarundi n'abacancuro baraje ngo byaragurishijwe. Drone ngizo murazifite, artillery murayifite, nta ntwaro mudafite. Ahubwo ndagira nkubwire ko hejuru ya sete hababwana mu mirwanire nigeze kukubwira ko Abanyarwanda bafite ikintu bita ADN yo kurwana. None impamvu mvuze Abanyarwanda, ntabwo mvuze ko u Rwanda rwo ruri kurwana muri Kongo, ariko abantu bagize M23 natwe irwaneho ni Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, bivuze ngo bakomoka mu Rwanda, bafite ADN ya Kinyarwanda. Bano nabo ni indwanyi rero. Ntabwo ari nk'ababembe abafurero cyangwa se bari abandandi ibyabo no kwibyinira ndomboro bakarya n'ubugari bakiririra bakirira n'akanyama. Sibyo? Ariko abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda nabo bafite ADN y'Abanyarwanda y'uburwanyi, ariko nanone determination ituruka ku cyo barwanira, uburemere bw'icyo barwanira, kurwanira kubaho, kurwanira ukeneye igihugu cyawe, kurwana ushaka uburenganzira bwawe, biguha determination, ariko wakiyongeraho na organisation. Ibi rero byose nibyo biri gufasha twirwanaho na mu 23 gukomeza gufata ibice. Ubu gasa tujye kubara, ntiyagiye gushira icyumweru
harashira iminsi birumva hari agace harashira iminsi birumva muri biriya bice byo muri Fizi nta gace gafashwe. Biragoranye muri iyi minsi biragoranye. Ngira ngo hagiye gushira 2 weeks. Byibuze hashobora gucamo umunsi umwe ariko undi ntago washira uduce tudafashwe. Burareka nze nkwereke politiki ukuntu iteye na gahunda ukuntu ziteye. Ingabo z'u Burundi zitegure kuba zisubira iwabo. Atari uko President Neva zibwiye ngo muve ku butaka bwa Kongo twe tuvuye mu ntambara. Yego ngo twe twarabisezeranye cyo tuzabibabwira iki. Atari uko General Prime Niyongabo babwiye ati mukorere tere musubira i Burundi. Isasu rya M23 natwe rwanaho rigiye kubirukana muri bya bice bya Fizi muri au plateau ya Uvira moye plateau bagiye kuhava gaso kandi ikaze nkubwiza ukuri. Iyi operation ntagira renza amezi abiri. Ndakubwira ibintu rwose mpagazeho. Yego. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge. Ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.